Mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu mwaka wa 2012 na 2015 bugaragaza ko mu Rwanda nibura abantu 4 mu bantu 100 barwaye indwara ya hepatite. Ni umubare ikigo RBC gisobanura nk'utari muto kandi werekana ko iyo ndwara ihari mu Rwanda. Ikindi kandi ngo indwara uretse kubihenze kuyivuza ngo ushobora no guhita n'uyirwaye. Ni naha Dr. Makuza Jean Damascene ushinzwe indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina n'izandura mu maraso mu kigo cy'igihugu RBC ahera asaba abanyarwanda ko amahirwe yo kuyisuzumisha no kuyikingirwa adakwiye kubacika, ariko ngo ibi ntibikora ko mu gihe gahunda yabisoje abanyarwanda bajya ku bitaro no ku bigo nderabuzima kwaka izi serivisi. Bya bintu bya kera byari bihari byo kujya muri ba magendo cyangwa mu bavuzi ba gihanga bavura batanga imiti, biriya babyihorere kuko ntacyo bishobora gutanga, ahubwo batangira abayoboke kwa muganga. Noneho amavuriro yose yo mu gihugu akaba ashobora gutanga ubwo bushobozi, ashobora gutanga imiti, ashobora kuba yakingira, ashobora kuba yasuzuma hepatite. Nubwo ibiciro byo gusuzuma no gukingira indwara hepatite ku bitaro no ku bigo nderabuzima bisa n'ibitakwigonderwa na buri wese, ngo leta y'u Rwanda ntacyo itakoze ngo ibiciro bigabanuke ugeranije n'ahandi. Icyakora Dr. Makuza yizeza abanyarwanda ko ubuvugizi buzakomeza ku buryo ibi biciro byagabanuka bikorohera ukeneye izi serivisi. Amafaranga babaca si menshi cyane, ugerageje n'umunyarwanda ushobora gusanga ari menshi, ariko ugerageje nuko abandi bantu babibona, kuko nk'ubu imiti yari iri kuri miliyoni 65 n'ahandi hantu ushobora kwisanga kuri miliyoni 65, ariko hano mu Rwanda twakoze ubuvugizi ku buryo iyo miti igabanuka ikabanuka kuri 99%, ku buryo ushobora kubona umuti ukabona ku mafaranga make ugerageje nuko bayigurisha handi mu bihugu byateye imbere. Ubu rero urukingo ushobora kubona urukingo ku mafaranga 8,700 rumwe, ariko ukaba ushobora kubona inkingo 3. Turacyakora ubuvugizi kugira ngo izo nkingo zigabanuke ziboneke ku mafaranga makeya. Magingaya ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kirapima indwara ya hepatite yo mu bwoko bwa B na C kuva ku bafite imyaka 45 kuzamura, ku mpamvu z'uko ngo iki cyiciro aricyo kibasiwe n'indwara kurusha ibindi, naho abandi bari mu ngeri zinyuranye barakingirwa iyi ndwara, ibyombi bigakorwa ku buntu. Bamwe mu bitabiriye ibikorwa mu mujyi wa Kigali bagaragaza ko iki gikorwa bacyakiriye nk'inkuru nziza mu matwi yabo, cyane ko indwara iri mu zibateye inkeke. Amakuru n'abanyifiteho nuko ahantu henshi hatandukanye abantu bagiye bapfa kandi bagapfa bazize iyo ndwara. Wenda aho mutuye hari aho yaba yaragaragayeho? Mu nkengero z'aho duturanye iyo ndwara yagiye igaragara kandi ikica abantu, bakavuga ko bazize hepatite B. Ikintu cyatumye nzangaha rero indwara ya hepatite inteye ubwoba cyane, kandi n'indwara iteye impungenge kuri buri muntu wese. Icyo nyiziho cyo nuko ari indwara yica kandi ikica nabi cyane. Indwara ya hepatite ni indwara idakunze kugaragaza ibimenyetso hakiri kare, gusa ikaba yandura binyuze mu iherekanwa ry'amaraso y'uyirwaye akayanduza uwari muzima. Abahanga mu byo gupima no gukingira iyi ndwara bemeza ko itandura mu byuya, amacandwe cyangwa andi matembabuzi. Gusa buri mwaka iyi ndwara ya hepatite B na C yisasira abagera kuri 1,200,000 ku isi. Nibura abantu 300,000 barwaye hepatite yo mu bwoko bwa B, mu gihe 500,000 ku isi barwaye yo mu bwoko bwa C. Igikorwa cyo gupima no gukingira indwara kiri gukorerwa mu gihugu hose, kikaba kimana iminsi 5 muri buri karere. Byitezwe ko abarenga 600,000 iyi gahunda izasozwa muri Kanama bahawe izi serivisi. Mu mujyi wa Kigali aho twasanze batanga izi serivisi muri Gasabo bafite ubushobozi bwo kwakira nibura abantu 3,000 ku munsi. Ni igikorwa cyatwaye leta y'u Rwanda amafaranga arenga miliyari 9. Kubw'Imana Vedaste, TV10.